Sikulotshise besikwamukele embukeli ngapho ngikhaya zonke indawo lapho mhlambe usifinyelela khona. Ngiba ukuthatha ithubeli ngincancabeze kuyo wonke umuntu obukela le i-podcast isukile buti. Ngincancabeza ukuthi kesinye sengiqephu sezethu isiqephu ngikhuluma ngalapha ngesiqephu mhlambe nangibapha unqopha sikabopha nomajasi kube nokusetshenziswa kwelimi elikhamba lilumela ilimi lemango ilimi labobaba ilimi lamamadoda elivuzileko lazwakala likhulunywa hlangana ne-podcast ekuyinto kuphandla kwelihlo sibhayele ukuthi siyibone ngaphambi kokuthi sisiveze emoyeni isiqephu ngombana kube nalapha ngibanjwa bulwelwe khona ngayo kwamukela esibhedlela nakade ngilapho kwasalwa ku-edithwa bekwafika lapha isiqephu sifakwa khona emoyeni. Kodwana-ke nasigadangiswako mina ngangikhumbule kuhle ukuthi kuyokufika isikhathi lapha sosihlalela phasi sisi-edithe sikhuphe lawo malimi ngoba ngalizwa nangisagadangisako ngobana kodwana ngebanga lobulwelwe ngazithola ngisezibhedlela engisebenzisana nabo bathi umberego uragela phambili akhenge kuyafika lapha isulwa khona. Siyancancabeza ngalokho sincancabeza kini nonke babukeli be-podcast le isukile buti nawo wonke amakhosi aphethe leli limo aqale leli siko akade leli siko sithi kube kuphandlwa kwelihlo ncancabe kini nonke kodwana ngaphezu kwakho konke sifike eminyakeni sifike engikhathini lapha kuphela khona unyaka ka-2024 njenge-podcast sithi asithathe ithubeli siqalise ngakini nonke nina enithena siyisikimsako le into nabona iqakathekile ukuthi ningayilandela begodwa niyikhulise begodwa niyithande ngendlela eniyithande ngayo. Isekelo lenu libe lukhulukhulu kithi selihlonipha okudlula zonke izinto ongakho ziqabange namhlanje njengoba nasikhuluma nje ngikho sithi asithatheni ithubeli njenganje sinithokoze noke singakhethi ibala singakhethi ubuhlanga noke nina enithe le ingeyethu le siyayithanda sithi kini ayibe ngoKrismusi omuhle nokuthwasa konyaka omutsha okuhle okuza kuveza amabhudango wakho wonke ngendlela wena uzibekele ngawo khona okuza kwenza ukuthi unyaka ozako ube umuntu lo ongasuye namhlanje uzimo nabezimo bakubusise ngakho konke ofuna ukuzibona obusiswa ngawo kafeaturesana ngithi unyaka ozako awube ngunyaka wempumelelo kini nonke bathandi nababukeli be-podcast yethu. Wena-ke okade ungaka-subscribe mntakababa ungakhohlwa ukusubscribe kule podcast yethu ngena ku-YouTube usearche isukile buti bese uyasubscribe bowuthande ulike ukuthi into le ikhule ungakhohlwa ukuthi amafilimu wethu wonke esawenzako ungakhona namhlanje sokuwabukela online ngakule ilink oyiqalileko naso igijima ngaphasi kwami thatha ilink leyo tlhoga kiyo ukwazi ukubukela wonke amafilimu wethu esiwenzileko sukile buti.